Akşam 19. Eylül yazın ortası. Ben İlya Karaseni, Komrat'tan, Gagauzya'dan bu akşam stream'a çıktım. Biz bu akşam efirdayız Одноклассник'lerde, YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da hem TikTok'ta. Bakın güzel müzikası çalır. Onun adı Orchestral Suite No. 3 D-Dur. Da bu akşam biz laf edeceğiz daha çok Gagauzca ama biraz Rusça'da katacağız da okuyacağız. Biblia'nın bir parçasını Yaratılış adı. O 22. baş Avram verir İshak'ı Allah'a kurban. Bu temaya bugün biz okuyacağız. Hem kısadan laf edeceğiz bu historia için. Benim ardımda siz ancak görersiniz var Rembrandt'ın resmi, bu kopya korkmayın, ben o kadardan zengin değilim, orijinal resim bende olsun. Bu o hiç halis kopya gibi değil de onu printerden çıkardılar da bir dostum bana bağış etti, hediye verdi. Da bu historia burada bu resimde tamam Rembrandt'ın yazılı, Rembrandt o anılmış bir Niderland'dan anılmış bir resimci da 1636. yılda o yazdı, resimledi bu resmi. Biblia'nın eski bir süjetine da kısadan bakacağız bu resime de onu da laf edeceğiz ama hem ilkten okuyacağız истории Библии. Дорогие друзья, добро пожаловать на канал Ичобана, наш вечерний стрим. Сегодня с вами я, Илья Карасени, в эфире из Комрата, Гагаузия. Добро пожаловать. Мы сегодня в стриме в ТикТоке, Инстаграме, Фейсбуке, Ютубе и Одноклассниках даже. Подписывайтесь на канал Ичобан, делитесь с друзьями. И сегодня у нас план следующий. Мы прочитаем одну главу из Библии с интереснейшей, необычной и даже провокационной историей. Она называется «Авраам приносит Исаака в жертву Богу». Не спешите делать выводы, не послушав всю историю. Мы прочтем эту историю из Библии, из книги Бытия 22 главы. И вы можете увидеть за моей спиной, наполовину скрыта моим телом, картина. Это копия, или даже не копия, а распечатка цветная. Один мой друг подарил ее мне. Это картина Рембрандта, которая так и называется «Жертвоприношение Исаака». Это нидерландский художник, знаменитый, мировой. В 1636 году он закончил ее рисовать. И, кстати, она хранится в Петербурге в Эрмитаже в оригинале. Приступим. Ну, давайте я с самого начала эфира уделю немножко времени комментариям, приветствиям и так дальше. Siz işiterseniz bizi Coin Plus, işitmezseniz Coin Minus. Если вы нас слышите, ставьте плюс, пожалуйста, друзья. Если не слышите, ставьте минус. Можете передать приветы, пожелания, задать, может быть, какие-то вводные вопросы, а затем мы перейдем к чтению Библии. Biz başlayacağız okuma Bibli'yi. Ama ilkten bakayım sizin komentarlarınıza. Var kimse koyar plus. İşte biz başlarız okuma Allah'ın lafında. Yaratılış 22. Abraham verir İshak'ı Allah'a kurban. Birazdana Allah koydu niyetine deneme Abraham'ı. Tutunuz aklınızda. Bütün bu anlatma, bütün bu historia yani biz okuyacağız o denemek. Test. Avram ses etti ona Allah. Buradayım dedi Avram. Allah dedi. Al senin biricik sevgili oğlunu İshak'ı. Da git onunla Moria toprağına.
Orada bir bayırda hangisini sana göstereceğim, yak onu kurban gibi. Ertesi sabah yerkenden Avram kaltakladı eşeğini, aldı yanına 2 çırağını hem oğlunu İshak'ı, kıydı kurban için odun da çıktı yola. O yere nereyi söyledi ona? Allah. 3. günü Avram kaldırıp başını uzaktan gördü o yeri. Siz burada yeşen yanında kalın dedi o çıraklarına. Biz de çocukla gideceğiz. Allah'a baş eğilip döneceğiz yanınıza. O aldı kurban için odunları da koydu onları İshak oğlunun sırtına. Kendisi aldı ateşi hem bıçağı da onlar ikisi İshak'la beraber gittiler ileri. İshak dedi Avram'a, baba ne oğlum? Cevap etti Avram. İshak dedi, ateşimiz hem odunumuz var. Nerede kurbanlık hayvan? Oğlum dedi Avram, Allah bulacak kendisine kurbanlık hayvan. Da onlar ikisi yürüdüler ileri. Yetişip o yere nereyi söyledi ona Allah. Avram yaptı bir kurban yeri da dizdi onun üstüne odunları. Bundan sonra bağladı oğlunu İshak'ı, koydu onu kurban yerine odunlar üstüne. Sonra oğlunu kesmeye değini uzadı eline aldı bıçağı. O zaman göklerden Sabi'nin angeli mele ses etti ona, Avram, Avram, ben buradayım dedi o. Dokunma uşağa dedi angel, melek, bir şey yapma ona. Şimdi ben anladım, hani sen korkarsın Allah'tan. Canın acımadı vermeye bana biricik oğlunu. Abraham bakınıp gördü bir koç. Hangisinin boynuzları ilişmişti çıtranla. O gitti, aldı koçu da oğlunun yerine verdi onu kurban. O yere nerede oldu bu iş? Avram verdi ad. Yahve İre sahibi bulacak. Buradan çekilir söz. Sahibinin bayrında bulunacak ne lazım? Sonra Allah'ın angeli mele göklerden gene dedi Avram'a, kendi kendiminle yemin ederim. Sahibi haberler. Bunu yaptığın için, biricik oğlunu acımadığın için ben iyi sözleyeceğim seni, senin yavlatlarını zedeleyeceğim, gökteki yıldızlar kadar, deniz boyundaki kum kadar. Senin soyun düşmanlarının kasabalarını yele geçirecek. Senin yavlat boylarından yeryüzündeki bütün halklara olacak iyilik. Benim sözümü seslediğin için. Sonra Avram çıraklarının yanına döndü. Onlar beraber gittiler Berşeva'ya. Avram kaldı yaşama Berşeva'da. Pahalı sevgili seyirciler, biz şimdi okuduk Biblia'da. Yaratılış kağıdın
22 başına. Дорогие друзья, мы только что прочли из Библии Бытие, 22 главу. И вы увидели эту удивительную историю, как Бог с самого начала этой главы говорит, что Он будет тестировать, испытывать Авраама. И Он говорит: Авраам, возьми единственного твоего сына, которого ты любишь, пойди на гору Море и принеси его в жертву. Это что-то невероятное. Как это возможно? Но Авраам послушен Богу. На следующий день он берет своего сына, берет 2 слуг, и они идут. Дорогие друзья, обратите внимание, что это тест. С самого начала и до конца это испытание Авраама. Также важно понимать, во всем контексте Библии мы видим важнейший элемент. Бог ненавидит человеческие жертвы. Бог ненавидит, когда люди приносят жертву людей, когда люди убивают друг друга. Это противно в глазах Бога. Это мы видим, что языческие племена, не верующие в Бога живого, а верующие в идолов разных, они приносили в жертву своих детей. Например, языческому идолу Молоху бросали детей в живых. Это отвратительно. И Бог запрещает, конечно же, это делать в Священном Писании своему народу, верующим в Него людям. Авраам не понимает, что происходит, но он говорит своему сыну любимому Исааку, своим слугам, и они отправляются в путь. По пути они подходят к этому месту. Авраам говорит слугам: подождите нас здесь, мы пойдем с сыном там уединимся, и мы вернемся скоро к вам. Почему Авраам говорит «мы»? Ответ простой. Потому что он верил, что Бог воскресит его сына из мертвых. Также Авраам по пути на эту гору положил на плечи Исаака дрова для жертвоприношения. И вот там Авраам приготовил этот жертвенник, большие камни поставил, и вот он готовится принести своего любимого сына в жертву. Какой драматический момент. И вот он заносит, поднимает нож, и здесь, в этот момент, добрый, любящий Бог останавливает его через ангелов, своих посланников. Авраам, остановись. Не делай ничего твоему сыну. Я вижу, что ты послушан, и ты любишь меня. Даже больше, чем твоего сына. Друзья, что за момент, что за драма? Сейчас мы раскроем смысл этого всего. Но пока вот именно это запечатлил этот момент, как видел по-своему творчески на картине Рембрандт. Вот она, картина Рембрандта. Вы видите, вот Авраам, седовласый старец, вот его сын, да, и у Авраама в руках нож, но ангел останавливает его в самый ключевой момент. Sevgili dostlar, siz görüyorsunuz hani Rembrandt hep bu historianın kulminasyasını resimledi bu resimde. Bu yaşlı, beyaz saçlı adam o Avraham, bu İshak yatır odunların üstünde, Avraham'ın elinde var bıçak, çakı, ama Allah'ın meleği angeli durgulayır Avraham'ı bu moment. Zira bu denemekti, pek zor bir denemek. Niçin Allah istedi böyle deneme Avraham'ı? Avraham Allah'ın dostuydu. O sesler de Allah'ıma neden böyle sert denemekler? Bir iş lazım anlayalım. Bir iş. Hani İshak lazımdı getirsin bütün dünyaya akılsına İsus Hristos. Nice gökteki baba Allah verdi kurban kendi biricik oğlunu İsus Hristos'u bizim günahlarımız için. Hep öyle İshak'tı. Avram hazırdı kurban versin İshak. Nice İsus Hristos, İsa Masih ağaçı, kruçeyi taşıyardı o Golgotha bayrağına. Hep öyle İshak'da odunları omuzlarında götürer, taşıyardı o Golgotha bayrağına. Nice Avram inanardı, şaşılacak bir iş. Biz okuyarız Yevreyim Çiftlaraки adında Evangeliyede hani Avram
İnanar da hani Allah diriltecek İshak'ı. O hazır da onu kurban verme ama inanar da hani Allah öyle kahve hani diriltecek İshak'ı ölüden. Hep öyle Allah diriltti kendi oğlunu. İsus Hristos'u açan o öldü kruçada 3. günü. O diriltti onu. Hem de bakın Allah verir bir büyük bereket Abraham'a hem bütün insanlığa bu yeryüzünde. Zira Abraham sesledi Allah'ı. Zira Abraham geçti bu testi. Abraham bir momenta duydu kendisine. Azıcık. Nice Allah açan vererdi kendi oğlunu. Zira onlar ikisi de kayıldılar. Verme oğullarına. Ne büyük sevgi, ne büyük drama bu momenta var. Niçin Allah'a lazımdı versin oğlunu Hristos'u bizim günahlarımız için? Niçin? Zira o vermeydi kendi oğlunu. Zira kimseydi. Hristos ölmeydi bizim günahlarımız için. Biz lazımdı ölelim. Biz kendimiz kalıcıydık şeytanla birbire. Biz ona kaybedeceydik kendimizi. Onda da cehennemde kendi günahlarımız için cevap vereceydik. Yanlış ya. Hiçbir kurtarıcısız, hiçbir şanssız, hiçbir umutsuz kurtulmaya. Ama İsus Hristos bizim sevgili sahibimiz, Allah'ımız, Allah olarak iyilikti kendisini de geldi bu yeryüzüne. Adam gibi oldu. Adam güydesini bir rubo gibi partal gibi giydi sırtına. Doğdu. Maria kızdan da sonra açan o 33 yaşındaydı. Onu gerdiler, öldürdüler kruçada. Bizim için. Senin hem benim günahlarım için. O öldü orada. Bet falan ağırdı. Kötülemerdi insanları kim onu. Gererdi, emzeyitlerdi. Ama derdi, baba affet onları bilmiyorlar ne yaparlar. Niçin Hristos böyle yapardı? Zira o sever seni. Zira o pek sever seni. O istersen kurtulmuş olasın. Da Allah söyledi Abraham'a hani senin aşırı senin evlat boylarından yeryüzündeki bütün halklara olacak iyilik benim sözümü seslediğin için. Yaratılış 22. baş 18. sıra. Дорогие друзья, Бог обещает Аврааму в Бытие 22 главе 18 стихом, что через тебя благословятся все племена земные. Всем племенам земли будет благо, будет какой-то большой подарок, потому что ты послушал меня. Что же это за подарок будет через этого старца Авраама, который был послушен Богу для всей планеты Земля? Что за подарок? Этот подарок Иисус Христос. Потому что Авраам дал начало, Авраам, Исаак, Иаков, они дали начало народу израильскому, евреям, а Христос родился от Девы Марии. Мария была еврейкой, и Христос всю жизнь жил среди израильского народа, среди иудеев, евреев. И, собственно, еврейские учители закона, фарисеи, они были идейными вдохновителями казни и смерти Иисуса Христа на Голгофе. И, то есть, Иисус является, Он пришел на эту землю через вот это наследство и поколение Авраама, Исаака, Иакова, затем Давида и других великих мужей веры, пророков. И через Христа вся планета Земля получила великий подарок. Büyük iyilik, büyük bir bağışış, hediye biz kabul ettik İsus Hristos'da o kurtulmak cehennemden. Bu haberden ta iyi haber yok sevgili dostlar. Bütün Biblia'ya söylerler, bilirsiniz mi? Yeni bağlantıya, Biblia'nın ikinci parçasına söylerler. Evangeliye te bakın, te açarız. Te Евангелие, yeni bağlantı. Евангелие от Марка, Святое Благовествование. Var 4 Евангелие. Matvey, Mark, Luka hem Ioan. Evangelios, Yunan, Grek dilinden çevirdiğinden olacak Evangelios, o iyi haber. Вы знаете, что Евангелие, и слово Евангелие переводится с древнего и вообще с греческого языка как Евангелиос, хорошая весть.
хорошая новость. И в Библии, в Новом Завете, в самом начале Нового Завета есть 4 Евангелия: Матфей, Марка, Луки, Иоанна. Из-за этого очень часто весь Новый Завет называют Евангелием. Это хорошая весть, это хорошая новость. Это самая лучшая новость, которая вообще возможна для всего человечества, что Бог любит нас, и Он так сильно нас любит, что Он отдал Своего единственного Сына Иисуса Христа за наши грехи, для того, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную с Господом Иисусом в раю. И здесь мы видим Божью любовь к нам. Здесь мы видим Святую Троицу, Отец, Сын, Дух Святой. Бог Отец послал Бога Сына, который принял человеческую плоть. И здесь мы также, друзья, видим. Мы видим элемент веры, который необходим для того, чтобы человек получил это спасение, эту Божью благодать и бесплатный подарок. Sevgili dostlar, siz hangi dilde daha iyi anlarsınız beni? Şimdi tebenlay ederim. Biraz Rusça, biraz Gagavuşça. Hangi dilde daha iyi anlaşılır? Ya yazın bakalım. Gagavuşça mı, Türkçe mi olsaydı ya da Rusça mı? Ya yazın bakalım. Gagavuzski, Ruski yazın bakalım. Hangi dilde siz daha iyi beni anlarsınız? Açın, ben anlatırım size. Ta bu historiada biz göreriz hani İshak pek seslenmiş kendi babasına. Şaşılacak aşağı boyuluk biz göreriz İshak'ta. Друзья, мы видим в этой истории удивительное смирение Исаака, его полное послушание и подчинение воле Отца, воле Авраама. Это также прообраз Иисуса Христа, который подчинил себя, смирил себя воле перед волей Отца Небесного, добровольно, будучи равным Богу, не почитал хищением принять человеческую плоть, как написано в Евангелии. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, мы постараемся на них ответить. На каком языке вам понятнее, да, слушать? На русском или русском? Пожалуйста, пишите в комментариях. Нам будет это полезно и приятно. Вижу много лайков. Напомню, что мы сегодня читали из книги Бытия 22 главы историю про то, как Авраам приносит Исаака в жертву. Getirelim aklınıza hani biz bugün okuyardık. Biblia'dan yaratılış 22. baştan nice Avram verir İshak'ı Allah'a kurban. Da bu bir zordu bir test Avram için, Avram'a değil ama o geçirdi o testi. Peki Пожалуйста, пишите в комментариях, на каком языке вам удобнее и понятнее меня слушать. Yazın hangi dilde siz daha iyi anlarsınız diye ben söyleyelim. Rembrandt'ın resimini açan şimdi göreceğiniz internette ya da Ermitage'da Peterburg'a kim gidecek anlayacağınız Stigles'le bu historiyi, onun derin teologiya, filosofiya, soteriologiya manasını. Sevgili dostlar, varsa sorularınız yazın. Yoksa sorularınız yazmayın. Olarsaydı sorularınız açan kimse edecek bizi sonra yazıda. O zaman varınca yazarsınız. Yazılın bizim İlçoban kanalımıza. Yazın komentarı, koyun like. Algoritmalar görevler açan insan like koyuyor, komentarı yazıyor. Peripost yapar da ta çoğuna insanlara gösteriyorlar bu videoyu. Hem de bundan başka varınca telefon açarsınız bize. Utanmayın. Açın telefon da varınca yazarsınız da. Viber'a, WhatsApp'a, Telegram'a da biz cevap edeceğiz size. Varsaydı sorularınız, varsaydı dua istemekleriniz, zorluklarınız yaşamanızda yazın da biz dua edeceğiz sizin için. Bilirsiniz mi? Allah cevap eder dualara. Bence Avram Allah'la öyle bol bol bir
üsek kahve Allah'la gibi ama hep o zaman da yakın bir dostla gibi laf ederdi. Hep öyle dua ederken biz olayırız Allah'la yakın. O bizi işi değil. Ve biz dua edeceğiz sizin için siz yazarsanız bize. Kalın sağlıcıyla.